Sekarang kita berada di event Fitness Ghost Orange. Event ni bertemakan Break the Silence. Kalau hampa ada kenal siapa yang ada dalam masalah itu, kena sexual harassment ke, ataupun kena bully ke, ataupun mental torture ke, boleh break the silence. Dekat event ni, dia selain daripada awareness about mental health, kita ada juga berkenaan dengan fitness untuk menjalankan hidup yang lebih sihat.